تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. برای اولین بار در 25 سال اخیر هواپیمای مسافربر در خط سیر دوشنبه توشکند پرواز کرد. گزارش از فرودگاه پایتخت تاجیکستان. دلم دیگ دوره. خرساندم خدا شکرشون خرساندم ساق سلامت برسیم ان شاء الله. مؤلف لایحه نرم نمودن مجازات منصبداران فاسد به استعفا رفت ولی اعتراضگران میدان مرکزی بخارست را ترک نمی‌کنند. و مشکل حرکت در راه دوشنبه خوجه نرخ محصولات کشاورزی در بازارهای پایتخت را بالا برده است. ما یک بار اومدم مشروطی را می‌گرفتم. مدیر خاک 1.70 شده 1.60 شده. روز 2 فوریه هواپیمای شرکت سامان ایر از دوشنبه با 65 مسافر در توشکند فرود آمد. در اساس این پرواز آزمایشی و مذاکراتی که در توشکند بعد 25 سال توقف پروازها در این خط سیر صورت میگیرد، مسئله نرخ چیپتر، شماره پروازها و همچنین باز کردن خط سیرها به شهرهای دیگر ازبکستان معین می شود. همکاران ما مردان محمد و شادمانیتی مسافران این پرواز تاریخی را در فرودگاه دوشنبه گسیل کردند. در نقطه های بقیدگیری فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بقیدگیری مسافران آغاز شد. جمیله نظرова از نخستین مسافران است که از قید گذشته است. پیش دوران میرم 24 سال شد نرفتم. این اکنون میرم پیش دوران میرم. حاضر که دلم دیگ دوره. خرساندم خدا شکرشون خرساندم ساق سلامت برسیم ان شاء الله. یاقوتخان عبدالسلامова یک تاجرزن در مرکز سودای صدبرگ شهر دوشنبه از جمله مسافران است که همراه دختری کوچکش برای شرکت در عروسی دختر کلانش که در تاشکند به سر میبرد با ازبکستان سفر کرد. می‌خواستیم که همین میرفتگی آدم کمک سبکتر باشد. ایرپورت برمی دیگر جا برمی ویزا موندتیم خیلی چند روز باشدم از همون وابسته عموما جدایم خرسند همه بایم بیاین مویم رویم. توماس هالام دیرکتور کل شرکت هوایی سامان ایر در جمع خبرنگاران گفت که پرواز امروز آزمایشی و فنی بوده و پروازهای معمولی از روز 20 فوریه آغاز می شوند. وی همزمان تاکید کرد که پروازها از دوشنبه تنها به تاشکند محدود نشده بلکه مسئله باز کردن خط سیرها به شهرهای دیگر ازبکستان نیز مطرح خواهد شد. این امر برای باز هم نزدیکتر شدن خلق‌های تاجیکستان و ازبکستان، تبادل فرهنگی، دانشجویان و برگزاری نمایشگاه‌ها مساعدت خواهد کرد. با نظرداشت اهالی 2.5 میلیون نفره توشکند و بیش از 1 میلیون نفره دوشنبه در آینده برای شرکت‌های هواپیمایی بازار بزرگ بوده و بخش سیاحی و تجارت نیز رشد خواهد کرد. در کنار مسافران مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان، هیئت رهبری و تجارتی شرکت هواپیمایی سامان ایر، نمایندگان فرودگاه بین‌المللی دوشنبه و روزنامه‌نگاران به تاشکند پرواز کردند. مقامات شرکت سامان ایر میگویند پروازها به پایتخت ازبکستان تا انجام موسم زمستان هفته یک بار روز دوشنبه به راه مانده شده. در فصل تابستان مقدار خط سیرها هفته 2 بار روزهای دوشنبه و پنجشنبه اجرا خواهند شد. در پی آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان قطع شد. در سالهای قبلی دوشنبه با شهرهای تاشکند، سمرقند، بخارا، نمنگان، اندیجان و قوقند ارتباط هوایی داشت و هفته 10 پرواز میان شهرهای تاجیکستان و ازبکستان انجام می شدند. همین طور هواپیمای شرکت سامان ایر با 65 مسافر به تاشکند پایتخت ازبکستان پرواز کرد. این نخستین پرواز میان تاجیکستان و ازبکستان در 25 سال اخیر می باشد. مردان محمد، شادمانیتیم، آزادی، فرودگاه بین‌المللی دوشنبه. همکار ما عبدالله اشرف در هیئت ژورنالیستان داخل هواپیما بود و به توشکند رفت و به واسطه قبول مسافران از تاجیکستان و فضای فرودگاه توشکند را مشاهده کرده است. تفصیلات در این باره به زودی در سامانه ما www.azadi.org نشر خواهد شد.
барномаро бо хабаргузоришҳои дигар идома медиҳем. додгоҳи таҷдиди назар дар Сан-Франсиско алайҳи фармони президент Дональд Трамп дар бораи манъи вуруди шаҳрвандони 7 кишвар ба хоки Амрико рай дод. ба гузориши хабаргузории Reuters, додгоҳи таҷдиди назар дар Сан-Франсиско гуфтааст ҳукумат натавонист ҳеҷ санад ва ҳуҷҷате нишон диҳад ки шаҳрвандони ин 7 кишвар барои анҷом додани амалиёти террористӣ дар хоки Амрико омодагӣ мегиранд. чанд дақиқа баъд аз эълони ҳукми додгоҳ, президенти Амрико Дональд Трамп дар шабакаи иҷтимоии Твиттер навишт ки дар додгоҳ бознигарии ҳукмро талаб мекунад, зеру сухан дар бораи амнияти кишвар меравад. рӯзи 9 феврал вазири адлияи Румыния Флорин Иордаке ба истеъфо рафт. ӯ аз мубтакирони қонуни баҳсбарангези нарм кардани ҷазо барои фасодкорон буд ки садҳо ҳазор нафари норозӣ аз ин таҳрро ба хиёбонҳои Румыния баровард. вале ҳатто аз вазифа барканор кардани вазири адлия мавҷи эътирозҳоро хомӯш накард. Хиромон Бақозода мавзӯъро идома медиҳад. издиҳоми эътирозгарон рӯзи панҷшанбе дигар бора дар майдони Викторияи Бухарест ҷамъ омаданд. Дар ҳамин рӯз вазири адлияи Румыния Флорин Иордак, ташаббускори қонуне ки ҷазоро барои фасодкорон сабук мекард, ба истеъфо рафт. дар пайи талоши ҳукумат барои ворид кардани тағйирот ба қонуни ҷиноӣ, садҳо ҳазор сокини норозӣ ба хиёбонҳо рехт. дар натиҷа ҳайати ҳукумат аз тасмимаш гашт ва қонунро бекор кард. вале истеъфои идеологияи ислоҳоти баҳсбарангез эътирозгаронро қонеъ накард. вай аз мақомаш рафт. ин хуб аст. бояд ҳам ҳамин хел мешуд. албатта тасмими дер аз бенатиҷагӣ беҳтар аст, вале моро тарзи ба истеъфо рафтанаш ба ғазаб овард. боз ҳам ӯ гуфт ки ин ислоҳот қонунӣ буда мушкил гӯё дар якдигар нофаҳмист. ҳатто бештар аз ин ба таъкиди ӯ чунин иқдом барои кишвар зарур будааст. эътирозгарон бо шумоли президенти Румыния Клаус Йоханнис мегӯянд ки аз вазифа рафтани вазири адлия кофӣ нест. онҳо пофишорӣ доранд ки тамоми мақомоти вазорат ба истеъфо фиристода шавад. рӯзи чоршанбе вакилони мардумӣ пешниҳоди пароканда кардани ҳукуматро дастгирӣ накарданд. бармегардем ба Тоҷикистон. мақомоти кишвар пешниҳод доранд ки ҳарфи Ц дубора ба алифбои забони тоҷикӣ ворид карда шавад. онҳо мегӯянд ин ҳарф ҳангоми навиштани калимаҳои иқтибосӣ, номи маҳалҳо ва афрод истифода хоҳад шуд. Тоҷикистон чанд сол пеш аз алифбои забони тоҷикӣ 4 ҳарфро бо шумоли Ц ҳазф карда буд. Бароят Юсуфӣ мегӯяд дар ҷомеаи Тоҷикистон вокуниш ба тасмими баргардондани ҳарфи Ц ба алифбои тоҷикӣ якранг нест. авфи ҳарфи Ц ва бозгашти эҳтимолии он ба алифбои тоҷикӣ баҳсҳои гарми дар ҷомеаи Тоҷикистонро ба бор овард. пажӯҳишгоҳи забон, адабиёт, мероси хатӣ ва шарҳшиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон эълом кард ки тарҳи баргардонидани ҳарфи Ц-ро барои баррасӣ ба Кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон ироа кардааст. ҳарфи Ц барои мо овози бегона нест, чунки дар забонҳои форсии бостон ин ҳарф вуҷуд дошт ва истифода мешуд ва ин овоз дар имрӯз ҳам дар забонҳои шарқии эронии мо, яъне забонҳои помирӣ ва забони осетинӣ истифода мешавад. як гурӯҳ муҳаққиқон ва мунаққидони забон пешниҳоди бозгардонидани ҳарфи Ц-ро ба алифбои тоҷикӣ қабул надоранд ва далелҳо низ бар ин гуфтаи худ изофа мекунанд. زبان پامیری برای خودش زبانهای پامیری در واقع زبانهای مستقلی هستند. یا مثلا زبان پشتو یک زبان مستقلی هست که اون هم صداهای مثل ت، خ، ز رو داره و اونها رو به شکل‌های مختلف در زبان خودشون با استفاده از الفبای فارسی علامت‌های براش دارند. ولی این علامت‌ها وارد زبان فارسی نشدن، نه در افغانستان، نه در ایران، نه جای دیگر. واسه همین این موضوع اصلا کاملا حل شده است. پایان بحث عفو شدن حرف ت الفبای سیریلیک با الفبای تاجیکی هنوز روشن نیست. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان مخالف بازگرداندن حرف ت با الفبای تاجیکی است و آن را فرهنگ بیگانه نامید. تاجیکستان در سال 1989 با قبول زبان دولتی حرف‌های ت، ش، ا و علامت جدایی را از الفبای زبان تاجیکی حذف کرده شماره حرف‌ها را از 39 تا دوران شوروی تا 35 پایین آورد. эмомалии раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳалокати 13 шаҳрванди кишвар бар асари тармафароӣ дар минтақаҳои кӯҳии кишвар хабар дод. вай рӯзи 10 феврал дар нишасти комиссияи давлатӣ оид ба ҳолатҳои изтирории тоҷикистон гуфт ки танҳо дар моҳи январи имсол ҳудуди 250 тармафаромада талафоти ҷонӣ ва молӣ ба дунбол дошт.
барфбории шадиди 2 ҳафтаи охир дар масири душанбе хуҷанд на танҳо барои рафтуомади сокинон балки ба бозорҳои пойтахт ҳам таъсир гузошт. бинобар фаромадани тармаки ин масир чанд рӯз баста буд, даҳҳо мошини боркаш дар ҳарду ҷониби ағба мунтазир мондаанд ва аз ин ҳисоб нархи чанд навъи маҳсулот дар бозорҳои пойтахт боло рафт. Шодмони Ятим ва Мулло Раҷаб Юсуфӣ ин мавзӯъро пайгирӣ карданд. ҳомидхон ки мошини боркаш дорад ва чанд сол боз ба тиҷорати картошка машғул аст мегӯяд, дар баробари хароҷоти маъмулии роҳ дар ин шабу рӯз сарфи сӯзишворӣ ҳам зиёд шудааст. ба сабаби эҳтимоли фаромадани тарма ронандагони мошинҳои боркаш аз сафар ба вилояти Суғд худдорӣ карданд ки ба нархи маҳсулот дар бозорҳои шаҳри Душанбе бетаъсир набудааст. масъулони бозори Сомон ки яке аз нуқтаҳои тақсими маҳсулоти як лухти кишоварзӣ аст, сабаби болоравии нархи маҳсулотро дар душвории роҳи Душанбе хуҷанд медонанд. ронандо гуфтеса раф азнем инам 4-5 грамм ахта мешад таъсир дар нарх мерасам. аз вилояти Суғд ба Душанбе асосан картошкаву пиёз, орд, тухм ва маҳсулоти ширӣ меоранд. мушоҳидаи мо дар чанде аз бозорҳои пойтахт нишон дод ки дар пайи чанд рӯз баста будани роҳи Душанбе хуҷанд нархи баъзе аз ин маҳсулот боло рафтааст. картошка ки талаботи мардум ба он зиёд аст, дар бозори як лухтфурӯшӣ 2 сомониву 60 дирам ва дар бозорҳои чакана то 3 сомонӣ боло рафтааст. нархи пиёз ҳам аз 2 ҳафтаи пеш 10-20 дирам боло рафта, нархи як лухти он 1 сомониву 60 дирам ва чакана то 2 сомонӣ расидааст. 80 дирам буд, сабзи 80 дирам буд. Ман аз пиёз мо як бор омадам 80 дирам гирифтам. ҳозир хайки 170 шуда, 160 шуда. я линчаша манами ами сеткара 14 сум 12 сум мегирифтем. ҳозир 40 сум мегирӣ. албатта қимати дорад. ба баробар қимати каст. бобой Мирзоалӣ ки моҳона 250 сомонӣ нафақа мегирад, имрӯз аз бозори як лухтфурӯшӣ на як халта, балки бо харидани чанд кило пиёз қаноат кард. вай мегӯяд оилаи 9 нафараш ки фарзандони ноболиғ дорад, танҳо аз нафақаи ӯ таъмин мешаванд. дар ин шабу рӯз ҳамчунин дар фурӯшгоҳҳои Душанбе маҳсулоти ширие ки аз вилояти Суғд оварда мешавад, камчин шудааст. ҳангоми ҳузури мо дар мағозаи ширкати Файзи Расул ки яке аз таъминкунандаҳои маҳсулоти ширӣ аст, яхдонҳои он нима холӣ ба назар мерасид. сокинони пойтахт чанд рӯз боз қаймоқҳои ин ширкатро аз мағозаҳо пайдо карда наметавонанд. тарма ифрод барои тарма раҳо махкам камчин паго бо мешад паго. обу ҳавошиносон мегӯянд дар рӯзҳои оянда ҳам бориши барф дар назар аст. агар дар пай ҳар роҳбандӣ вазъ чунин бошад, эҳтимол дорад нархи маҳсулоти аввалияи мардум боз ҳам гарон шавад, чунки дар баъзе аз бозорҳо маҳсулоти захиравӣ хеле кам мондааст. ба таври мисол дар бозори деҳқон якрӯза талаботи картошка 2 тоннаву 300 кило аст, вале дар захираи ин бозор ҳамагӣ 5 тонна аз ин маҳсулот боқӣ монда асту халос. Шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. ва як хабари ҷолиб ҳам дорем. дар шаҳри Уэстерфорди аёлати Тексаси Амрико як гусола аз дасти қасобон фирор намуда муваффақ шуд ки беш аз 2 соат ковбойҳо ва афсарони ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқу тартиботро фиреб бидиҳад. билохира амалиёт бо боздошти гусола ба анҷом расид. бо ишора ба шуҷоату заковат гусола аз забҳ аф шуд ва ӯро ба яке аз ранчоҳои канори Уэстфорд интиқол доданд. афсари бозрасии автомобилӣ Джейсон Хайес фирори гусоларо ба навор гирифта дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой дод. шумо ҳам метавонед онро дар сомонаи Озодӣ дар шакли комил тамошо кунед ва ба заковати гусола баҳо бидиҳед.
با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی.org و صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تشکر که با ما هستید. برایتان استراحت خوب می‌خواهیم.